Ali dobro da kažemo da je duboka država nije teorija zavere. To je praksa. Globalna, sistematska, nemilosrdna. Ne biraju se lideri, biraju se poslušnici. Ne vode se ratovi zbog slobode, već zbog kontrole. Ko su oni? Nećete ih vidjeti na glasačkim listićima, ali oni i tekako pišu zakone. Nećete ih čuti u vestima, jer oni odlučuju šta će u vestima biti, osim ovde kod nas u teoriji zavere. Duboka država to su neizabrani centri moći, spregnuti kroz Trilateralu, Bilderberg, MMF, Svetsku ekonomski forum. Njihovo oružje nije samo tank, već vakcina, ekran, algoritam. Kad su Juliana Assange i Edwarda Snowdena, ko ne zna ko je Snowden, dosta je prepustio, otkrili istinu, nisu nagrađeni. Nisu oslovljeni kao heroji. Bili su progonjeni. Jer ko danas kaže istinu, postaje legitimna meta. Assange je zarobljen jer je razotkrio radne zločine i pušten da u tišini nestane. Snowden je u egzilu jer je raskrinkao globalno prisluškivanje. A mi dalje verujemo da se mi nešto pitamo. Verujemo da je pandemija bila slučajnost, verujemo da su revolucije spontane i da znače promenu, dok su ambasadori isti, mentori isti.